Ka National People's Party mendagasngi ka khat kanai tari unai lar kalayo ban pinskem kanai tili ki unit beper jong ka khat nyo not shillong ka balapelong ha dorbal hall jaw si ap lumpelon ha ka jingdon lang National Vice President ka NPP uba Preston Tinsong ukertong ka 17 not shillong uba ransom sutanga unong ilam ka NPYF uba bajop pingrop bat kiwe haba ajiklan ha kanigasngi ukertong ka khat nyo not shillong uba ransom ulong bakathong ka baningkong do ba uwan ra ka de halor karoy ka par larakipai ba ki ibit yo u banwan ha ka haki election arajar apulai ulaban rapru bala rawan ha kabor kamat ka bahakmat kadai na kabendaki khon samla na marki samla gide kalawai jong jai benreu ulong batat hadu menta gidang duna plat ki samla khasi ki bapas ya ka IAS bad ulong ban namar kata udan ya ka jing thmu ban penbha ya kalawai jong khana samla ulong ru ba ka jing kedo kam gade kawai ne ki daw ba ka bapelong ya ki samla banya iwer bad ngop haki babon ki jing thalam in late da ka delegation pangin ya keren kumno ngin poisro segitu bijak pada deputi saya minta lagi kerana sekarang bangin yo yang kena disuruh ngin yo yang kena disuruh kamta kajing bah jauh itu kita sudah kita dah bekerja pada sok menru akan ikut lelaki baik nak kamta kajing puna akan ikut sudah kejogi aja ya ni sok men nomor mentah ngilanda lero yang kata ikut pumping sos dapat lomba teman harungi nyoy ba hoji ila deble patkani shwa gerengken pin sayo ya kani ko nante na pumping source na po lum bataman nante pat om sakatan na kerben skaro ko kani pipeline na ba ti menta kapagila pray menta kani ru kande na kamta ka jiaw ito simun ki ki bangide denne na kamta ka stop i ito pat om takata na kamta ka jiaw man lower man sunanen nakalian ke jonga habang alit pa niya bakini kinongkit kam stop nga sokmen na mag-ayo ay kajaga nga ada pin kaya mga ay kaplan mo dok sa dok bakini kitayo ay ka-community hall lawan lang sa malin kitayo ay ka-community hall nga ada pin kaya ay kaplan mo mag-estimate bakini kini badang ka bench ning indon hakat stop mag-iong kibrik iong kajabing kajat menri Henry ini perlu kibawan apa? Natrai kila berling mo playing ng gan sipun di bangin ng day banlay. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.